спрос 9 санатан Нюрайс келди достор. Бела снежка машинаның абалы жақшы. Дөңгөлөктөрдүн размерлери 16 размерлері титановый диска. Так. Лобойында ешқандай трещинасы жоқ. Машинаның абалы жақшы. Повторитель повороттору қаралған. Хром ручкаларда бесключевой доступ туғандар. Ички абалы электропакет, рычаг сиденья чыгарылган жылы 2018 жылы чыгарылган. 2 объемда газ, не такси достор. Антизанослору бар. 153 000 чакырым жүргөн, не крушение, не такси, черный кожаный рульда, голосовое управление, круиз контроллер бар. Панелдер таптаза айрылган, тытылган жерлери каралган эмес достор. Штатный монитор орнотулган, пуш-старттар менен жүрөт. Подогрев сиденьялары водительскийде и пассажирскийде каралган, подогрев люля бар. AUX USB жерлери каралган, коробка автомат, экоактив бар, задний вид камераларга чейин достор. Артка балы хром ручкаларда, электропакет, черный кожаный салонда кожалардын абалдары жакшы айрылган, тытылган жерлери каралган эмес достор. Так, машина биздин автосалонда болот достор. Адресибиз Проспект Победы 52-адресте жайгашканбыз. Барыңыздар күтөбүз. 5 первоначальный взнос алсаңыздар болот туугандар. Ассаламу алейкум.